Assalamu alaikum. Hormatly YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биз Сокулук мал базарындабыз, достор. Апта күнүнө жекшемби 19 сентябрь 2021 жыл. Сокулук мал базары, Сокулук району, Чүй областы. Ол бука 70 миң, кунажын 70 миң болуп тур бул. Ол бука 70 миң кечиресиздер. А бул кунажын 50 миң. Бул сойлат дейт мына бука. Ya Байке. 47 миң. Bir жашар бол элек. 47 миңге алып тур. Вес, примерно весим о. 170. 170 берип калат, а? А бу кунажынчы? 150 була. Сойгондо ошондой эт чыгып калат экен да. Жакшы калат да эт. Кымбат, мал кымбат. Байга канча болду бул? 51 миң болду бул. 51 миңге алынып тур мына кунажын. Так, улуй канча болду экен? 60. Сойгонго дейм, а? Семиз экен. 60 миңге алынып тур. O torpaqlar qanchadan bo'ldi? Bilmayman. Sizniki emasmi? Yo'q. Eko cho'ng 107 oldu. Qaysi eko? O'g'il eko. Artda eko 65 ming bo'ldi. Onlar bir yaşarga deymi? Bir yaşmaydi, bir yaşdan. 2'ye yaqinda. Yarım yaş buqalar. Eko 107 ming deysizmi? 170. O eko 60 ha? 65. O iki buqa. Bir yaşar bolup kalgan. Çirekey 15 bu. Sen ayma yok dediydi. Bulup kalbasın mı? Hazır şu çıkart. Alıp çıkayında otur. Dostlar karağınızlar şunday bağ bolup atat. Kimde uyda bolsa şunday alam degenler olsa da. Bağlar жақсы көрünmeydi eken. Kançadan boldu bular kunajınlar? 42'den ha? Bir yaşarga deyim ha? YouTube'da olsun? O. YouTube'da. Şunday bolgan alıngan. Karağızlar. Kimde alış gerek bolsa, satış gerek bolsa şunday boladi. Ha? Ha, Байке алыптыр. Ну, малганга, сойгонго. Сойгонго. Тойго. О, тойлор болсун. Рахмат экем. Жакшы. Болду. 80 миңге алынып тур мына кой. Кунажын алынып тур. Базын билбейм де да? Олар кимдики экен? Так, мерде алынган орашет көрөчү. Канча болду экен бул? 65. 65 миң. Bir yaşar olup kalgan değil mi? 65 ming aldım bunda. Buqa. Tak, bir yarım yaşta buqalar 71 mingden dep surap turat mı? Daha düşü beret. O kimdiki yok o? Eko 233 yarım. Eko 233 yarımga ketip turma. İki toqom, semiz. Buqalar. Bayke qanchadan bular? 120 mingdan. 120dan mı? Yaşları qanday? Yaşları 2 yaş. 2 yaşlık buqalar mı? 120dan. Qanchadan bolot bular? Qancha вес berет, например, no targılı buqa. 260, 270 verip kaldı. Kaç gelasın 210 minge verasın mı?
Aldım 210 mingden bersangiz peshani. Siz qayerga olib ketasiz? O'zbekiston. O'zbekiston. Yaxshi. O buqalar. Yetti uni realni beradiganingiz nech pul aka? Qo'lga tegar. Sen aytasiz, men aytsam aytmaysiz. Sen aytchi. Beringiz. Sen aytgin. Soda oladatma. Ikkovini bering bu yetti tartibda qiynalib qolaman. Ikkovini bering. Alo, canım. Al 210 ming. Aka. Keling. 210 bolsa, shunda 30 ming. Bular 120 mingga bermayapmiz. Keling endi. So'ramaysiz, ko'ra olasiz. Turamiz ko'ra olamiz. O qancha u? Informatsiya ketib qolib, bunday bo'lyapti bizdan. 57. Bozor dingmob turibsiz. Ma'qulanda aralashmaydi. 52. Bayga qancha oldi ekan? 85 ga aldingiz ha? Muz olsun endi. 85 ming ga aldım. Muz olsun endi. O buqalar qancha ekan? Bu 50. 50 ha? Jashi 1 yaş. Xajak 1,5. Baylaganga bolot da azыр. Мына қараңыздар, арығырақ байлағанға бола тұрған 1 жаштағы бұқалар 50 мың дейді. Болор қанша болады бұл? 45 болады. 45 болады. Сізге қанша баш берді? Берді, наржағында 3 тұрады, бұл жылы 4-ші. 4 бұқа. 1,5 жаштықтар. 50 мыңнен түшесіз, а? Бұға түсеміз, тегін аларды бағасы өйдерек. О, чоң бұқа кімдік екен? Қанды бекілер. Жақсы. Бұқалар. Забыр чоң бұқа тұрап. Диленді екен бұл. Ассалаумалейкум. Қанша олды екен бұлар? Қонашын. Алмашып қойдық, брат. Алмашып қойдық, чоңы болчу, ала, қартанға. Bunu almıştınız mı? Alınganlar kança? Bilmeyim, ала. Siz kimiz? Satılao. Kalmыкский порода. Kalmыкский poroda. Ет бағытындағылар. 31 баш қалды. Бұл чисті ет бағыты же ет сүт? Ет бағытында тока. Бұқалар бұлар, бұчак. Так, 31 баш қалды. 31 баш. Қаншадан сұрап атасыз? 50-ден сұрап атам. 50-ден. О, жаштары қандай бұлардың? 1 жаш, 1,5 жаш. 1 жаш, 1,5 жаш. Ол примерно весі қандай болып қалады? Весін білбейді екем, тартқан емеспін. Қараңыздар. Kalmыкский poroda дейді. Бұл ет бағытында. Россиядан келді олар, а? Оға, Россиядан келді. Қаншадан сұрап атам дедіңіз? 50-ден сұрап атам. 50 мыңнан. Бола тұрған қаншадан болады? Сөйлешөз, чалсын номерында. 0550 0550 66 90. 60 66 90. Қайсы жерде тұрады бұлар? Карла Маркс поворотта. Карла Маркс поворот. Аэропорт жақта екен да. Чаластар үшін номерге. Хош. Бұна кел. 45 мыңға алынып тұр. Ішіне мүйізі чоңырақ екен бұны. Бұл 1,5 жашқа дейм, а? 45 мың. Хадяк. Өте семіз дел емес. Арық дел емес. Қонажындар 50-ден болды. Ой, көбі. 50-ден алынып тұрына. Қонажындар. О, гигант кімдікі? Алдыңыздар мұнда? Алдыңыздар мұ? Бұл 98 мыңға алынып тұрына. Чоң бұққа екен. Мен түсем дейді қой бұл. 98 чоң. Ондай длинный бұқа. Олар 50-ден. Қайсысын алдыңыздар да? Жоқ, біздің арқаларынан. Эмронды алдық, мұнда тартып көбірек. Қайсыны? Үйді ғой? Қанша oldu бұл? 45 мың? 45. Мұны соясыздар да? Олар сойлады оға. О, примерно қанша ет береді? Где-то 180 кило бес береді. 180 беріп қалады. Примерно 45 мыңға алып тұрмын.
80 миң кеми бар дейт мына. Бул Герефорд порода. 80 миң сом. Кеми бар дейт. Такой есть, но крупный. Ерде бирөө сатылды эле көрөйүк ошо. Канча болду экен? Кунажын экен. Бука. Айга канча болду? Сатылбайт. Жок, канчага кетти бул? Көрдүңбү азыр? Бул канча болду ака? Я. Сатылга канча сурап атасыз? 65'e берем. 65ке берем. Алып койбойсуңбу? 65ке берем дейт. Мен видео тартып. Видео тартып жүрөм. Ой, YouTube'га. 65ке берем дейт. Бука. Тукол бука. Жашы кандай мун? Канча сурап атасың? 53'төн 1 жашка чыга элек. Туколар. Мында. Сындырды го. Шорон. Бу кунажы канча экен? Эси жок. Ва, кимдики бу аңыз? Азыр барам, кайсы машина? Эси жок баарын эле. Букалар бирок тыгылат моунда. Семес пылчылдап та. Жерде бир смента тикасын. Kimdiki ekan bular? Qancha surap atasiz? 180 ming. 180 ming. Jaşı qanday boldu? 1,5 yaş. 1,5 yaş эле bular? Чисто сементал, а? Et bor. 180 ming. Чисто сементал породасы букамы. 180 ming. Бул канча берип калат примерно et? Азырбы? 350 килограмм азыр. Az degende 350 kilogram берет дейт. Примерно цена ушундай болуп атат достор, караңыздар. Видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Каналга катталганды унутпайсыздар. Сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.